to bio Porsche tamo? Stani. Svi imaju nekakve ovi šta su kao igrači na igrici, svi imaju nekakve pile na brijene, to sam primijetio. Evo ga, vidi ga. Šta radiš, brate? Pa daj, čoveče! Pa šta, ko tebi dao vozački kartelu, jebote? Gara, koji kurac, Kretena. Da, mislim. Ok, naiđu se na nekakvog kretena. Zađemo van, da to riješimo, čakamo, ajde, dođi, da se potučemo, ajde, dođi pičko, dođi. Šta je, kurva? Aj, kako, kretenčina, kako, kad sretneš konjeve na igrici, što to nije najjača stvar, pa nego šta? Znači, sretneš konjinu koja te maltretira kad kreneš igrat igricu, najjača stvar, ti ćeš bolje, evo vidiš, Driver neće pustiti da ode, kužiš, nekakva kunjetina teška, Ko bi rekao, da ima takvih konjeva na igrici, ali čuj, događa se, evo vidiš, neće me pustiti da odem odavde. Kako je frajer uopće tak brzo da frajer mi uđe u request, majke ti bože. Vidi koliko frajer ima jaki auto, ono, gdje se mene i sve. Mene i policiju. Čija lijepo da izađem. A konjina me ubila, ili me Murija ubila, nisam siguran.